ngiyaqalaza nje ngibona uNdlunkulu inkosi esiganile sithathe manje nje bangakhe manje sebebangakhe angeke Zuma ngiyacabanga sebefikile mhla bakafika abekho Zuma abekho nje basekhaya anganiwe Zuma okay ngifuna into phela ezazi inkosi ixoleze anganiwe lokubenzela nje isa available angeke Zuma isabhedo kwamanje ayisabhedo kodwa inkosi mhlambe ngenzeka ukuthi isenhlelweni noma mhlambe nje isabhekelele kakhulu ekuthuthukiseni isizwe sayo isamile nje kancane entweni ethinta ukugana hayi Zuma ngoba ngiyindoda enamagumbi mhlamba awu4 mhlambe engqondweni ngingakwazi ukwenza konke same time yabona ngingakwazi ukuthi the time ngizama ukuthi ngithuthukise isizwe la ngimaintain nama family ngala ngikwazi ukumaintain namakhosikazi ngala ngenza ukuthi ngabangaki how 3 Zuma ngifuna 3 right how 3 right Mabada kamjona kandaba nina bakashana kamenzi yaphuza umlaza kameva nina besilo qhu saphinda sahlangana asiphinde ke sibambane asinqake simpingelele sinamukele 2025 ndaba ezitha emgedeni we are back kamla muthike izuma into enhle kamsholo sengane sempende sinqonqo sensizwa sedla igoduma kobuhlungu je angabi ke ngedwa njengokujwayelekile emgedeni podcast ngihamba nenkosi yami inkosi yesizwe sakamnikathi undaba ezitha emgethwa Umalanga uyaphila indaba ezitha hayi mfowethu ngabe igcwele yonke indawo ndaba ezitha 2025 umgedeni we are back Ngisabingelela nje kakhulukazi kwiSouth Africa sayithanda kakhulu iSouth Africa nesizwe nje sonke singaphasi kwembubo indlula mithi siyabonga kakhulu ukuthi niyibambile sisonke emgedeni podcast somndeni owodwa kunohlelo olusha ke Soul Introducer South Africa olubizwa ngokuthi umbuso wamakhosi amasha okulapho khona mina noNxamalala sizohambela yonke imibuso yamakhosi amasha izigodlo ngezigodlo izizwe ngezizwe eziphethwe amakhosi amasha ngenhloso ukuthi sifuna ukwazi ukuthi indlela yokuphila ngaphasi kobukhosi benkosi esukuyintsha ngaleso sikhathi ihamba kanjani nje abalandele emgedeni podcast basubscribe ku YouTube basilandele kuma socials zethu qho saphinda sahlangana nina bekashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina benyathi emnyama ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu nina besilo qho saphinda sahlangana asiphinde ke sibambana sinqake sinibingelele sinamukele ohlelweni lethu olumnandi kakhulu oluyinqayizivele uhlelo lasemgedeni podcast kodwa silapho sithi khona umbuso wamakhosi amasha uyazi ukuthi kulolu hlelo sisuke sikhuluma namakhosi asemasha abanye bathi amakhosi ama-2000 mina nje ngiza amakhosi asemasha kama lapho TK Zuma into ethe kamsholo zingane sempende namhlanje sisempende ke namhlanje lapho ngizalwa khona sisempende sisastofenton namhlanje sizokhuluma nenkosi yakamlife kodwa ngaphambi kwaloko ake ngibingelele inkosi yesizwe sakamnikathi ndaba zethu Nxamalala yaphila mina wethu mfowethu ngabe usuzwile ngabe igcwele yonke indawo ngabe igcwele yonke hayi walazi udaba sesidume kakhulu suka manje ndaba zethu sisempende namhlanje saba sempende ke sinawo ngithi saba sempende mfowethu and yabona mengabe ngisuke ngila ngiye ngizwe ukuthi ngisekhaya sempende Stofelton namhlanje sivashela inkosi umlife siyazi ukuthi ke kule ndawo sikuyona ingaphasi komasipala umasipala sempende umkhandlo omkhulu ophethwe ukhansela umlaba so namhlanje senkosini ke uMolef shothi ngisihleli embusweni obukhosi obukhulu bakaMolef obula Stofelas so sibuseke kakhulu siyabonga ndaba ezitha mhlawumbe nje ngaphandle kokukhulisa amaseko ngemvume yakho ngicela ungivumele ngikhuleke inkosini yakamlife ndaba ezitha siyaphila baba niyaphila kodwa akufana niyasinda ndaba ezitha manje ngiyakubheka nje ngathi amehla kashaluza malanga akwenzeki kanti lezi ezinamandla ngizisebenzisa kakhulu ngisebenzisa lezi yabona lezi ethe kuba lezi ezithe kuba light bona phela njengoba sabakamlife thina sabe isuthu lento siyayazi yes yenza kahle nje siyabonga ndaba ezitha ukusamukela kamnandi endaweni yakho what a wonderful welcome siyacela ubingelele nababukeli emakhaya ngibingelele abantu bakithi unibhekile nje kumanje inkosi yakamlife Stofelton kahle kahle siyakuthiwa inkosi abahlokwa yabona mangabe mhlambe inkosi yakamlife ifika nje indawo mhlawumbe abantu ukuthi bake banaka abasazi isizulu kuthiwa umrena kahle kahle mina mangifika nje la induna ekhuleka nje
kuthiwa mrena kahle kahle lokho kusho ukuthi inkosi yabona lokho. Oh ngiyengizwe mangilalela ingoma zesisuthu indaba ezinhle mhlawumbe uzomchazela kodwa namhlanje uqhubeka kohlelo kuthiwa kimani kwajalo kwana nomano yabona izinto Angazi ke nama ngazi. Mhlawumbe nje ngaphandle kokubonisa amasaka sizacela usichazele ukhosi bakamngibonile indawo yakho engiyinhle kakhulu isho ngeintaba ezihlotshiswe ngamatshe nemfuyo nako konke mina ngiye ngithi ke empendle kwelingafelwa onkonyana impendle engashaza ubusika nehloko mhlawumbe ubukhosi bakwamlife buhlukene kangaki Buhlukene kathathu mfowethu mangabe ngaqamba amanga amakhosi akamlife kufike thina ngithi i-foundation thina yethu yala amakhosi oqala ama-founder ala esizweni sakwethu kuba angithi ubonile angithi Stoffelson yabona kwase sekwenziwa nje ukuthi kube igama elizozwakala kahle kahle ukhokho walawo inkosi yokuqala kwabo Stoffel yabona okay igama la yes bese azale uSminza njengoba kukhona isikole ekuthiwa uSminza nje nani bese kube khona inkosi yala estep ngomakhelwane wami nje kahle kahle sihlukene kancane ukuthi inkinga yathi amakhosi mangabe sisuka elisuthu efika la wakamlife so ayi bese icazelana indawo ukuthi uzoba inkosi yakamlife ngapha nangapha kwa ayibhekene kanje esuko suthu yes okay then ke enye ke yasenquthu abisi drive ngale kwentaba enquthu mu drive ngale kwentaba uyakwazi ukufika drive ngamahashi ujike nje uthi okhokho bisuka la ngamahashi baze bafike khona enquthu kanje yazi ngiyalithanda kakhulu indaba ezitha lokuthi okhokho basuka osuthu bazokwabelana umhlaba kwazi kodwa ngaphambi kokuthi sifike lapho ngifuna ukunderstand mhlambe nje awusithatha usibeke nje ngomlando wobukhosi bakamlife kahle kahle ubukhosi bakamlife mfowethu ngingaqambi nje amanga singazenzi ikhokho ezibhedayo njomkhulu kahle kahle ubukhosi bakamlife buqala baqala angithi yakhuluma ngaye ekhaya amabhunu kudala amabhunu eqeda kuthatha nje yonke into nje le South Africa yabona so abantu bakamlife bathi besuke elisuthu bafika la befika la bangawalwisa amabhunu bafike baba ngakuona yabona ukuthi isho bafike benza into engathi mhlawumbe yacisha barongi kubantu abamnyama yabona uNtombozi kodwa manje mangabe fika la baba ngakuona amabhunu so amabhunu athi se relocate sebuyela phesheya athi nina ngoba nibe ngakuthina hayi nazi indawo senishiyela nazi baqala kanjalo kubukhosi bakamlife la engibhekene nabantu ayisho kahle kahle lo senquthu ukuthi kwenzeka kanjani because lezi indawo yazibona indawo ukuthi kanjani amaplaza kwakutshalo la kudala bona amabhunisi yamabhunu enza lento so manje ke lesa amabhunisi ehamba ashiya kathayi anibone ke balife ngoba nabalifa zange nize nisilwisa nifananga nabantu abamnyama laba amazolo bafike basilwisa okay ngalezi ikhathi zoshaka ya kudala amabhunu ngesikhathi efika ezodla umhlaba wakwaZulu uzomcorrect indaba ezithi indaba ezithi uthi amalife bathi mabefika abakhokho bafika bangasemayidini la bafike shaya uZulu bafike bacheme angini phela the time besuka abesuthu besuka la bebaleka belisuthu khona inkosi ukuthi usikonyela leyathola kanzima ke ekhathi zo angisazi ukuthi ubani inkosi isilo lesi sasikhona kahle kahle phela besuthu abala kaZulu besuthu so ngalesi sikhathi beshawa isilo bebaleka beyale angisazi ukuthi ubani lesilo angisazi ukuthi iyiphi inkosi kodwa yathi kodwa kulamakhosi akaZulu yes lamaZulu isilo nje lawo nje ngonyama nje impela wonke so athi mangabe ethwesa kanzima abesuthu esekhombisa ukuthi ayingeka awasabafunda abakaZulu kahle kahle abesuthu athi mangabe bachitha bewela ngale bafudukela ngale baya ngale mase bebuya sebebuza ke laba sibabetray ke laba asivele singene ngakubona laba bamhlophe yabona into ngenzeka kanjalo ke lo wabefika la then ke kwase kuba khona ke nezizwe ke zabesuthu njoba ungakazi uze kuthiwa South Africa nje khona inkosi mhlambe yaka lamakhosi nje lama foreigners angeke uze kuthiwa khona inkosi ngithina kuphela abantu abama foreigners njenganathi nje olokuzana njengoba iLesotho icountry kodwa ise South Africa yangithi phela yabisi colonizer usikhathi leso yabisi iphuma nje athi hayi izozenzela yodwa into eceleni into zayo konakala lapho ke nami ukuthi kahle kahle khona imlando ukuthi ufuna ukusuka ukuphatha kanjani mina indaba ezitha indlela ubukhosi bakamlife batholakala ngakhona batholakala in a form of betrayal hayi
angayiphenduli leyo angayiphenduli leyo angayiphenduli leyo iyasinda angayiphenduli leyo okwamanje ayingeke so besiyibona no umlando mude siyawuzwa and siyawujabulela kakhulu umuntu omkhulu futhi uyabona ukuthi no njengoba usho ukuthi umlando womthetho ukhomba ukuthi naba la KwaZulu buku ukuthi phela ni inzalo yaseLesotho ngaphasi kwesilo King Mshweshwe uKhwizu Mshweshwe yes so ke ngifisa ke ukuthi mina sike sithi ukubuka ikakhulukazi singena ngokwezigodi nje kakhulukazi la osiphethe siye sakhuluma off air ukuthi thina singabona ngathi le ndawo sekuyona sekuphelele la kodwa ke kunezinye izigodi ezikhona kodwa uzuma will take you through on that one besifisa ukwazi ukuthi zingaki igodi oyiphethe nje indaba ezitha uma sisuka nje ngala qala khona istopfel kuze kufika ngazi ko Clement noma ikuphi mhlawumbe wasithatha usibeke nje lapho igodi ekhona la onazuma zone 9 okay so njengoba nibonile manifika nje induna zonke ziphelela ungazibala kahle kahle induna zone 9 vele okay kuba khona isigodi esikhona nje engithi la kwakuhlala khona inkosi straight endlonkulu nje yabahloko ikhona la sikhona manje isigodi la siphethwe induna kaMlife nenduna yaka ngale Clarence induna yaka Mkhize ngale bese kuba induna yaka Madonda bese kube khona induna yaka Mbeki ilo line ade ngikhombisa wona Nkosi lo ngale wenkaba ya kube khona induna yaka Mbeki bese kube khona induna yaka futhi enye yaka Mkhize bese kube khona yaka Mpethwane le ukuthi masuzofika ngakathunzi ngiyasazi futhi sibongo saka Mpethwane yes bakhona futhi kaMpethwane ngale bese kube khona enye yaka Madonda futhi ngala futhi enye futhi bese kube khona enye yakamlife ukuthi angakhona ngale kuze kufike nje ku9 induna enginazo so igodi zala angithi le ndawo nje ubibona ukuthi ipopulation yale ayikho strong ngale nje indawo semakhaya eqaqela economy yona but nje kodwa igodi masusuzibala nje kuba ziba u9 zihamba zifike zifuna ukufika ngakulomgaqo yangaseUnderberg yes okunye indaba ezitha sisondela siza ngala siyabona intuthuko ikhona kusendawo nje obuchaza kusendawo kuyindawo phela ethi ayiba amakhaya impela nemizi yakhona iqaqene kodwa uyabona kuna akhona amahholo ukhona izikole nomgaqo uyitiyela ngifisa ukubheka nje ukuthi intuthuko nje yasesizweni sakho indaba ezitha kunjani ubudlelwana phakathi kwakho ngokomkhandlu nohulumeni angithona zuma lento isuka kwinkosi ezala mina okay inkosi kuba khona indawo eyayibeka nje ukuthi le ndawo lekuzobe intuthuko mangabe kuba khona abafikayo abafuna ukwenza something nani yabona njengoba kade inkosi ichaza ukuthi thina singaphansi kwamasipala walempembe esinawo thina wethu so umasipala mangabe kukhona intuthuko ofuna ukuthi uyenze mangabe ufika la kuthina inkosini nami ngiyakhona ngithi ayingeke mhlambe ngiyashota mhlambe khona lengakhona ngishoda nge-library nje la so indawo vele kahle kahle nje vele sivele seyinziwe vele ikhona vele indawo yokuthi nje la mangabe nifuna ukuthi intuthuko yenzeke izokwenzeka kule ndawo not yonke indawo ukuthi izosabalala mhlambe mhlambe uthola ukuthi mhlambe bangabe nifuna ukuye holo niyale kude yonke into ngizoyithola le duze nje yabona senza ngathi nje yabona so kukhona i-library la khona ihholo lomphakathi khona even ne-center yezingane mhlambe mangabe zithole kanzima mhlambe ingane emakhaya mhlambe lokho emini kuba khona ikhathi mhlambe ngabo 11 ekseni noma mhlambe ngabo 2 emini lokho kuyaphakwa kuphakelwa ingane lezo nje emakhaya mangabe bengalili abantu so kukhona nje into ekanjalo nezikole nje ukuzibona zingakhona nje ngakhona ngala so intuthuko kahle kahle okera kule side singakulona njengoba sila kule nkantolo yes so kuba kanjalo igama lohlelo lwethu indaba ezitha luthi umbuso wamakhosi amasha so siyafisa ukwazi ukuthi wena njenganenkosi obubuke kusemusha kakhulu indaba ezitha ngokukhulu kuyithoba ivumelekile inkosi ukudalela iminyaka yayo cha ngifisa ukungena lazo ngifisa ukungena lazo wase sibe nenhlalo ethi nanqamalala sathola ithuba lokuthi sihlale nenkosi igezi igama labesuthu abesuthu badume kakhulu ngenkomo kodwa manje sobahleli lenkosi yakamlife
badume ngikwanga phela abesuthu bathe mengabe befika kakhulu ngala kwaZulu baduma ngokuthi imfuyo banesandla sempene esikhona Ngapha ukucacisela umlaleli ekhaya inkosi yesizwe ngam ukuthi abesuthu badume ngokweba. ngibela kanjalo ngisonga nje cha imali Zuma phela lami ngumsusi into uyazi amazi ukuthi uthini cha uzuma mina ngento lengayichaza kahle mhlambe nabalaleli bayizwi kahle ukuthi amampunge noma yini yabona amampunge iqiniso kodwa manje ngithi ngizoyibeka ngale ndlela ukuthi abantu bayaunderstand ukuthi ihamba kanjani yabona abesuthu abanesandla semfene ilaba abaqhamuka from khona elisuthu abangenawo even ama passports ibhodi la iduze bafuthi la iduze selazi ngiyawelela ngeenyawo akukona umuntu usangahlangana naye la ngwela ngiyandaback ngemoto ngihlangana naye ukuthi sengihambe mhlambe for 3 days ngihambe ngilala ngisuke lesuthu ngeenyawo ayicabanga le nto Usho ukuthi kuseduze ngempela. ibhodi la iduze kuyenzeka uyibona baza ama shortcuts ukuthi hamba kanjani so abantu ke abanesandla semfene einkomeni nani imfuyo nje kahle kahle ibona cause vele ne identification ayikho yabo so nje indaba ama ID na into engekho vele umuntu usuke savele kufana ngabe uselisuthu yabona nto Nisebenza kanjani ke ama case afana nalawa sithi nango kusebanjiwe esizweni sakho imfowethu iba inkinga kusuke no ngaloko not ngokuthi wasekhaya iba inkinga ngoba manje awukwazi ukuthi ungalatha umuntu oyiforeign uzomfaka enkantolo so kufanele ukuthi amaphoyisa amthathe ufuna imbiza amaphoyisa nje stock theft siyasidila lento kanjalo so umuntu umefika umuntu ontshontsha inkomo mina le nkantolo ngidili naye because ayikho into engizoyenza kuyena yebo lonto mina ngidili nabantu abenza ama case fana ukuthi phela ngidili nomuntu owenza imeda lapho angidili into kanjalo so mina ngidila mina nezakhamuzi zala esizweni umuntu nje la kufuneka abe ne-ID niwena into engizodila naye so thina ke inkinga ke thina ke njengoba thina sabalife kanje sinama ID sonke sikhona phela thina sabale South Africa yes but bona mangabe besuka le bezobona la hayi mabefika becela ubasikele umhlaba ndaba ezithi ngenxa ukuthi vele babesuthu ngifuna i-ID phela khona le nkantolo khona sokwenza inamba ixela ukuzana ile incwadi le eshoyo ukuthi usuzoba yisakhamuzi sala esizala kamlisi ngifuna phela uqala la kunobhala la unobhala aqala ngenzela into zakhona kuyimali ebanemali ukuyokhonza enkosini ngeke ngize ngivele ngithi nje ngithatha umuntu engamazi nje ngivele ngithi nayi indawo nje uyayibona lonto ukuthi kuzobe ingase ngihlathe ungazibona nje lonto Nkosi yesizwe sisekubona nje nakunalento ekuthiwa ama cultural differences mhlambe njengoba inkosi yesizwe ibusalana ngiyacabanga ukuthi abantu abamaZulu abadominateile esizweni sakho sithi kuyikwaZulu kukhona yini mhlambe la noma angithi nje zikhona yini ingqinamba nokuhlangabezana nazo ngenxa ukuthi abesuthu banesiko impilo labo lesisuthu bese kuba namaZulu mhlambe nawo anokuthi thina senza kanje kuyenzeka yini kube nezingqinamba ezishaya ezifika lapho hey ngizozuma yazi ukuthi wavele wakulento engithwese kanzima kanjani yabona nje unyaka lo phele esimokona nginenkinga enkulu kabi ngibhekene nenkinga la weZuma abantu abaningi la abadominateile kakhulu manje amaZulu but kudala thina mhlawumbe ngangino 4 or 3 years dala thina sikhulela kugcwele abesuthu so bekuperforma lama cultures abesuthu so manje sigcwele abantu la sikhona even abantu bakongcobo la izathi khona nje umuzwa kangcobo so manje lento simixekile so manje ndisabe mixeka sekufanele manje ke nanku manje ukhokutha ke manje usuyangitshela ukuthi hayi ngeke inkosi hayi nangu ke manje umama unomehlo wentombi uthi uqhiza unomehlo wentombi nangu usekhona ke awusizameli induna yensizwa ke manje ngizayithini le nto ngayibuka nje ukuthi ngizozama induna yensizwa kanjani induna yensizwa ngiyithathe ngifake ebasuthwini khwayeli khona nabaZulu la so into ezothi diyele kanjani le gcina manje kube kungalungu manje gcina kuba i mix of cultures kanti ngomthetho fanele ngabe ihlala induna yensizwa umsuthu ngomthetho kufuneke umsuthu inkosi yesizwe inkinga manje ngeke amaZulu avuma ukuthi
aze abe abesuthu engebona besuthu Yeah. ngeke amaZulu avuma ugqoka ingubo lezi izibhala la neluzana into lezi so manje akwenzeki amasizwe bagqoke namadadla ngeke abezulu bayivume leyo amaZulu ngeke asayivume leyo nto so manje lento onazuma ngithuse kanzima kakhulu kulonyaka simakona ngagcina ngathi angelithukuma kancane lo hlelo lokukhethwa kwenduna yensizwe because angazi ngizokwenza njani but into ekufanele ukuthi iperformeke phela leyo kufanele yenzeke serious manje ngixayekile ke manje angazi ngizokwenza njani ukuba ukhokta onginikile ama option awu2 wena Zuma angizovela ngithi okay it's fine angenza induna yensizwe zamaZulu bese kube khona ezabesuthu just to manje inkinga ukhokta uthi ufuna uholela umuntu oyedwa lo munye uzohola umuntu ayahola ngeke ayivume lo nto omunye yabo lo nto ukuthi siyimbi kanjani ngavele ngathi akumeke kodwa ngididekile kodwa nabezithi indlela osithamunda ngayo isiZulu uphinde futhi ube umsuthu uphinde uhole abesuthu nabeZulu ngiyacabanga ukuthi umuntu onjengawe owazi ngapha nangapha wena mhlawumbe umuntu ongayisuitable candidate o understand isisuthu nesizulu bona kanjani hayi ngiyazama Zuma nabakazi indaba ezithi ngiyazama ukuba inkosi esencane ngiyayazi ngesikhathi singena ngalana sibonile induna abantu abadala khona inkubo impela ukuba inkosi esencane bakwamukela kanjani ukuthi umholi omncane mhlambe ongangengane abazizalayo mhlambe futhi abazukulu ngoba phela amakhehla ubonele imqhilibe ngibonile impela ukushuta kwahla ngani 25 uba mina inkosi mina hayi sohlangene amashumi amathathu amashumi amathathu kodwa ngibheke kuwona manje amashumi amathathu ngiyazama kancane baqhatha kanjani ke indaba ezitha noma kunamthelela mona ukuba inkosi esencane ehola abantu abadala kakhulu ngemkhandlu njengoba sibona amakhehla empethe induku yashisa makusaqalwa ngomdala ngifunda ukudlala ngawo yashisa makusaqalwa kodwa ke phela nanokuthi ke mina ke ngaba nje lo uNdlunkulu ke mina isikhathi esiningi ngangisayingane nami inkosi ezala mina yashiya iminyaka emingako uNdlunkulu ebambile 20 years 20 years yes wow ebambile inkosi ezana mina yakhotha manje mhlawumbe isabuse mhlawumbe unyaka shesha yakhotha manje bese uNdlunkulu wathatha on ngoba esiganiwe inkosi hayi bese kwenzeka but ngathi ngifika nami la nami ngangiphuma egoli phela ngiyabona ipantsule nje ngizenzela into zami bona mangifika vele nami ngiyabona ukuthi okay hayi shoot la ngize emakhehleni yabona yes so manje uNdlunkulu wasesengiluleka ukuthi hayi ngeke lamakhehla lawa azokusiza into eningi ngoba seyayazi le ndlela amanye ayibusa nomkhulu wakho ayekanye nomkhulu wakhe esabuza so manje kufuneka ukuthi usukwagcina kancane nawe ungagcina isikhashana ngifuna ukwabona ukuthi azokwenza njani kodwa ngeke ngize ngibusa nabantu abakanje yes ngeke ngikwazi ukuthi ngingahlala nabantu abadala ngiyayidinga nami intsha kancane izokwazi ukuthi ifake experience entsha yabona nje ukuthi noma ungeke uzobakhiphe kodwa fanele at least udeshe nangabantu abasha yes ukuthi kube khona ngoba phela kunanama ideas amasha umuntu omusha afika nawo kuyabonakala ukuthi esizweni sakho umuntu omusha nanezinto mangabe usuke sizikhuluma nje unanama programs athizo nawo akhombisa ukuthi usemusha so kuyafuna ukuthi kuthi noma bekhona abantu abadala but we dash with abantu abasha so that ngisho kuthiwa kuyaphikiswana ngenkulumo ngxoxo la kuhlangene khona nobhala kanjalo osihlalo njalo nenduna kodwa kukhona nabantu abasha abazothi no I say understand abantu abadala kodwa ke isikhathi samanje sesambanana ukuthi nako okunye okungakwazi ukuthi kuthathe futhi nesizwe kusibeke ezingeni eliphezulu uqinisile inkosi yesizwe njengoba nami ngithi nje mhlambe mina okwami ngabhalantisa ngako mhlambe ukuthi ngibhalantisa mhlambe nje icabinet yami le enginayo la mhlambe ngaba nabantu abadala mhlambe abahlanu bese kube khona abasha abawu4 ngoba phela ngithi 9 induna enginazo so just ukuthi nje yonke into ibalance because manje engeke ngibone ngilimala kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlambe khona into engifuna ziphuthume masinyane kusho ukuthi manje nginga labantu sebadala kusenzeki yonke into ngokusheshsha but kodwa ngowe experience wabona umuntu la khona ukuthi ubusamusha ngabe wenza kakhulu yes manje ngingumdala ngiyabona khona izinto ezidinga nani documentation so unyaka sabona emehlweni kuyo kuma internet cafe kosendwa kuthunyelwe kwenziweni kuprintwe fanele gijinyishe uthola ukuthi inkosi nje waphela sibuye thina sintande kakhulu kanje naseThekwini nje ngifuna umuntu angenzele phela la WhatsApp ezinye izinto yabona umuntu akanawo ka WhatsApp uziphathele ubhobhobho nje uyabona ukuthi
Yabezitha kuthiwa awukho umuzi ongenazi intuthu zakhona noma ongenayo intuthu yakhona ngisho nasendlunkulu le wakhangela kusukela emashobeni kudala njena kwakuhlezi makunesihlalo so lapho nesihlalo khona sobukhosi kuhlezi kunamalangaba ahlale evutha njalo eceleni aphikisana nesihlalo sobukhosi namanje nje nakunomdonsiswana nakhona endlunkulu ngifuna ukunderstand ukuthi usuke wahlangabezana yini esihlalweni sinjenga nenkosi njena ethathe ubukhosi sencane kukhona yini mhlambe izingqinamba zamavukela sihlalo oke wahlangabezana nawo uma ekhona mhlambe usithi fahla ukuthi wenza kanjani to conquer that situation hayi uzoma hayi unkulumo inzima hayi kodwa kukhona nzima kukhona and manje inkinga ke thina ke phela ke njengoba yabo njengoba samakhosi amasha kanje kuningi okwenzakalayo mina inkinga manje inkinga ke iqembu eliphikisayo la esizweni sami inkinga leseduze inkinga namngcono makuthiwa nezitha zuma ezikude inkinga yabona manje inkinga thina sinazo inkinga eziphikisayo la eduze but khona abantu abaphikisayo inkosi esizwe uthola ukuthi uyabona ukuthi lo ngeke iziyenzeke into yakhe because inkinga kuyafana ukude inkinga ngokwehlalo khona yabo ngokwehlahla kahle kahle kukhona into ekuthiwa nje isihlahla sasebukhosini la kuhamba khona ngokukhosi ukuthi okay because maphuma kule ndlu uya kule ndlu yabo kanjalo so mina ngeke kusesizwe lengayisho ukuthi ngoba mina ngazalwa ngaba ngedwa ke mina ekhaya yes so abantu abama opposer baku if you were given a chance mhlambe yokusho something kumavukela sihlalo ubungathini angeke ngize ngisho lutho wena Zuma ngoba kuyafana ayohlele khona ngingakhuluma manje kodwa ngingakhona azozalwa azo influence ukuthi azi ukuthi vele nje yabona so mina ukusho ukuthi ngisho kulawa nje aphilayo manje ukuthi hayi ngeke kufuneke into mangabe ingavumi nje kwamukele yes ngeke ungaloko mina ngifuna isupport okungcono yazi inkinga yabona ukube abantu bakokwethu kwamlifu bangisupport ngabe sikude kakhulu nalesizwe ngabe lesizwe mhlambe nje kuningi kwenzakalile yabona umhlaba ungakanani nje yonke labantu abama oppose inkinga nakhona abanye abanemali ngabe bathole ngisho nanamafanda yonke ngabe khona nana mhlambe nanemola yebo lo yes uye waveza umuntu omkhulu indaba ukuthi kunesimo esicindezelayo ngoba umuntu ozwela kakhulu emphakathini ukulekelela umphakathi wakhala ngokuthi ingane zidinga ukuthi zithole ibridge lokwela ngoba usuyigijimile leyo nto kodwa uyabona ukuthi ayenzeki kuze kube manje mhlambe thatha abantu through ukuthi ngisho ngithiwa uDepartment of Transport uyalithola ithuba lokubuka le program azi ukuthi inkosi umlife is concerned about udaba lo ngabukhona kwe-bridge ingane njengoba zisuka zwela nje hey kose sizwe ngithwele kanzima kakhulu ke lapho kwenkinga and into ebhlungu ona nkosi futhi ne disturbayo ileli phuza ebethe libeka uZuma yes lokuthi la iqembu leli liphikisayo abokube mhlambe liyangisupport ngabe mhlambe lento mhlambe sekukancane ukuthi sikushoda mhlambe kancane ukuthi siwine lento ngoba abanye banekhundla ephezulu kuphi ngabe bangisizile ukuthi sizame ukulungisela ingane masinyane lento ngoba kahle kahle la kuzokonakala imvula kulezi insuku ngiyazibona ngathi sizama ukubhoka ayibona so manje kube bayalekelela nayo yonke into babe kuyenzeka ngabe sekulungile ngalena ngabe sekulungile mhlambe kube bayasupporta nje abantu bamukele ukuthi indithi kanje yes manje ke ayi akwenzeki inkosi ngoba phela manje kuyafana umuntu uyabona ngathi lehlalo sibhilonga ngakuyena umuntu abanye begcina sebekhombana bodwa inkinga khona nje abanye kade bekhona nje omunye uthi uyena ufuna inkosi omunye ufuna ubeni inkosi so manje uyabona into ukuthi siya confuse kahle kahle sengathi ukuthi kuyavotwa abona ukuthi ubafana inkosi kanti ayihambi kanjalo lonke inkosi ayikhethwa iyazalwa inkosi so manje ke kwavele konakala kanjalo kuningi ngabe sinako la kuningi ka transport nje ubungafisa ukuthini ka transport ngoba njengoba uchaza nje ukuthi imvula zibhokile and ngeke ngabona kakhulu kulezi indawo ezakhele ukudla uyangana abantu abaningi iningi zimuyile zezimukiswa yiyona indaba yelokhuzana yemvula izigugula ama-bridge since kuphazamiseka leli bridge elingale kwendaba ungafisa ukuthini ka transport ngiyakhumbula ukubaluleka ukuthi usuke wafika khona isikhashana ungafisa ukuthini nje kubona kwa transport transport weZuma ayazi ukuthi mabe ngakwazi ngempela selasa ukuthi balekelele isizwe ngoba mina kahle kahle vele ipopulation yala ayikho enkulu kakhulu mangaba nalenkinga engaba khona mase kuthiwa mhlawumbe ingane ziba nenkinga sizizama ukuwela kuvele kufika imvula nje konakala ema-bridging asifuni ukulahlekelwa ingane zivele lezi zikhona vele zingekho ziningi ngale ndlela
so nje ingane zabazali phela lezi sizwe lesikufanele sinakekele yabo nje mina ngithole kanzima ngoba kufanele nginakele wonke umuntu okhona la so nje ka transport nje hayi ngeke bengacela ngempela sira sibangidakule kancane sibangidakule nje ngaloko nje okuncane ukuthi nje just abantu bakwazi ukuthi bawele ngoba hayi ngeke kunzima la sithole kanzima la kuzokwenzeka indaba ezitha ngesikhathi singena la samkelwe indlovukazi kwamnandi kanje ngiyaqalaza nje ngibona uNdlunkulu inkosi esiganeni sithathile manje nje bangaki manje sebebangaki angeke Zuma ngiyacabanga ukuthi sebefikile mhla bakafika abekho Zuma abekho basekhaya angiganiwe Zuma okay angiganiwe ngifuna intombi lezazi inkosi ixolezela angiganiwe lokubenzela nje isa available angeke Zuma isabhede kwamanje ayisabhede kodwa inkosi mhlambe ngenzeka ukuthi isenhlelweni noma mhlambe nje isabhekelele kakhulu ekuthuthukiseni isizwe sayo isamile nje kancane entweni ethinta ukugana hayi Zuma ngoba ngiyindoda enamagumbi mhlamba u4 mhlambe engqondweni ngingakwazi ukwenza konke same time yabona ngingakwazi ukuthi the time ngizama ukuthi ngithuthukise isizwe ngakana ngimaintain nama family ngala ngikwazi ukuthi maintain namakhosikazi ngala ngenza udinga bangaki how 3 Zuma ngifuna 3 right how 3 right okay ngiyasithanda isithembu I'll just should bayafana nenkosi uzo phela umngani wami lesikhokha nje ngimtshele ukuthi brava ngeke manje kunzima Nkosi manje ayingeke yabo nje masingathola nje 3 at least sithi bahleli namakhosi nje kunabu 6 nje la yayibona lento nje uyazi ukuthi umholi uLokhuzana umengameli wesizwe uke wathi fahla udaba lwe-land distribution ukwabiwa land redistribution ukwabiwa komhlaba kunodaba olike lavuka kwathiwa abeSuthu kwabhokile bathi nje from Newcastle izigudla zethi ziyoshona eMaritzburg Eastern Cape bathi nje indawo yabo bayoclaim onke lo mhlaba uthini ukuphola kwakho njenga nomSuthu hayi mina Zuma ngiyazi leyo even nasemlandweni ayikazi vele leyo ukuthi abesana nalento bayaganga labaSuthu laba baqhamuka hayi ngeke Zuma okushuthi kufanele mabethi bangena nje vele ekhali iJozi yena kwasesizwe ekize ngigele kakhulu kodwa mina hayi ngeke nawe uvikele obakho ubuso phela manje ngoba phela bazothola ngeke lenkosi lesichema namazulu kangaka kodwa hayi ngeke mina Zuma even nasemlandweni angikaze ngizwe leyo nto kanje ngasiyazi phela sisebenza ngomlando la inkinga ukuthi umlando uthini uthi kwake kwenzeka kanjani kudala yabona lento lezo manje babezofika sebeclaim into engaka inkulu lengaka nanokuthi they don't stand a chance lapho inkinga ke they don't ikazulu la uzulu ngimbuzo noma ngeke kuphela inhlamba ngempela singeke kwenzeke Nkosi ngoba bona masubheka le country abazenzelayo bona besuthe eceleni ngeke izikwazi bona bese beyifaka nelokuzana sebe involve nama Eastern Capes nani yabona yes because Eastern Cape na province enkulu kabe yabona lo yes so now amaXhosa bengathi ayavuka ayabhoka masinyane athi azohlangana noZulu yonke into yabo lezi ndawo ezibaliwe nje zonke lezi ungani ukumswayo kuthi wakuyona ungabhedi into ngafuna bayibuke phela ukuthi mhlambe leSuthu ubukhulu bayo bungakanani uma ngabe kuhlambe let's say mhlawumbe ungablinganisa neprovince iKZN then ke manje uzobhekana kanjani neKZN uphinde ubhekane neEastern Cape kuningi nje khona bakubalayo inkinga so manje ngeke kuze kwenzeke kuzokwenzeka esaTrump eRussia naseUkraine makhosi ngiyangithokozisa kakhulu ukuhlala namakhosi kungashonilanga ngiyazi kodwa ngenxa ukuthi seshawa isikhathi ngizotsala nje indaba ezitha ukuthi sesiphetha njena lithini lakho lokugcina ongalibhekisa esizweni sakho isizwe sami wena Zuma into engangizama ukuthi ngiaddress even nakhona yabona mina Zuma ngathola kanzima kakhulu Zuma ngifika la ngizothulwa nje thonansi inkosi into engayishiyo yodwa ukuthi hayi bantu bakithi hayi noma ngathiwa mhlambe ke nisahlaqekile noma kanjani kodwa ngicela ukuthi ningamukele nje ngoba imini impela nje futhi nanazi inkinga manje abantu abamnyama bayithi ngathi abazo nazoma ukuthi
vele kwakufanele ukuthi kwenzeke kanje. Yes. So isizwe sabatoko nje angeke mina ngiyasiqhuquzela ukuthi ngempela sela sinkosi iseke nje nami ngizobaseka futhi ngingi. Kuningi ngisafuna ukuthi sikwenze nalesizwe. Ngifuna siye phambili futhi kakhulu. Ngiyazi mhlawumbe abanye phela ukubona bona bona mncane bangathembi ukuthi hayi mhlawumbe khona kuzokwenzeka. Kanti isupport esinayo mfowethu iningi. Inkosi nje mfethu inkosi ngokuthi inamandla kuningi thina lesingena khona kucaca ukuthi inkosi seyifikile. So abantu mangabe ukhuluma nabo abantu babona ngathi hayi lo mfana omncane uthini kanti kuningi engabatakula khona nabo futhi abangitakula khona. So yabona. So i-leadership ihamba kanjalo. Ngidinga isizwe nami ngibe khona ukuthi ngikwazi ukuthi angiyona iboss angilawuli kodwa nje ngifuna ukuthi bangisupport then bese khona sizokwazi usenze yonke into kuningi esingakwenza la. Anything is possible mangabe uphethe abantu bakho bese eduze kwakho. Behlangene. Manje kwesinye isikhathi abona abantu mangabe behlukene abanye bethi hayi inkosi siyayithanda abanye bethi asiyithandi. Kuningi okonakalayo yayibona lo. So manje nje inkosi yazi ukuthi thina isibuye sithwale kanzima. Mana mushashara lepo hakolo mngena. Siyabonga. Siyabonga kakhulu bafowethu Siyabonga kakhulu Nkosi. Ngiyathokoza ukungivakashela kwenu bafowethu. No, ithina esithokozayo. Siyathobeka kakhulu nje mhlawumbe ukuqinisekisa nje umlaleli besihleli nenkosi uThimo Lefe eStoffelton. Siyathokoza kakhulu futhi siyathobeka kakhulu South Africa ukuthi sinikezwe lethuba nonxamalala ukuthi sike sihambele amakhosi asemasha. Isinikezile ithuba inkosi uMolefe futhi sihlale naye sichazele ngesizwe kuningi ke esitholile sakini. Kuningi asichazele kona ngobukhosi bakaMolefe. Ngiyacabanga ukuthi babaningi abantu ade bekulambele enxamalala ukuthi bazi ngobukhosi bakaMolefe. Bebehlezi mhlambe bezwe khona inkosi kaMolefe nansi inkosi isisichazelile inkosi eseyintsha kodwa engathi iuphethe wonke umlando wokuthi kuqhanywa kanjani ebukhosini bakaMolefe. Siyabonga kakhulu. Siyathokoza Nkosi.